diet one com itie ki Martin Brian me Acholi ITV kachel ke Joel Acholi media team. Okay. Now when yang ni incident me ma nen chalo Acana no lu ka chaka mo chia ne come a ye dok man peter ne payati ki waro awaye ni Okun wa na ka chaka ni enu ni poti me ke Ajali koy koñ wa wek daan ko ngi piana chule ma pol winyu sigiti ka penyo ni adi de ni ngam motime Be Martin Brian kachel kila wora town ya poe de twal di check meni an Martin chaw go fora ma town ni bino ni ay wang cho bo ko da pero Bagwere bero okay malo pe kila pen ma gok chaw ka na uru bino ka pen penyang ana ti dano ma doro ka Ajali ka Rwot ya we lo dujo ay te won kom madit kidong iteke enuni ana doro yot ke come kama Rwot ake ye chi wan wano warga enieno dwe aboro me dwe mia chiel mwaka enini pia Aliba pia riwa pia ma warga ne Acana en mao en kano Wo dano kar go lo da lo mo choy warga ne woro ke bandi ke kwara chele bod lo dieto kara ruodi koro luak me Ajali ka Rwot we look warga melu pe kachoke malo pe kil kachoke mau beru ke Ajali ma kwaro lok me laro kom pa Rwot ikien lutien wario ubonyo titu Titus gen ki uchan Benson inino dwe piari we chel me dume apari mali re piari we ngwen dok am kiruri mapol kilwa waberu iye wa mogo ni nieno metia kulok man kilo diru kara biberu la chen dong warga man tie minyang uni ukene metia kulok man ubi beru nieno dua pa wiario dwe mia chel mwali re piari wa bej chawa ngwan meodiko mecheng chabet ite abila pa jo Ajali kikome do alego lu diru kaka bich iteke kachiel iteke kachiel achiel matie kaka achiel matie iteke Ajali me berutie lutich me gankal pa Rwot duori koro luak duchu me ka Ajali ka Rwot wiya we mege madon magitie dogan idokara ya mana ye warga mano no ting la wirori de verunana chana enu kero en wa charo mi lok ki won kom madit mador wi ka ke yagalo pen lok eneni nodo dit ki bodwa mawa mi lok bod won kom madit mador wi ka ke petemon konyo wa ki poko ngech bodo diru ka ke abich matite ke Ajali lo diru ka kabich menle magen tite ke Ajali e kara jo nam ene kara jo kaliech ene kara jo ka Rwot wiya we ene kara jo padaya kama lu diru no berutie gen ki komge dok kita je wai ni ke nyol lu diru mo beruti kuno pedo beru ge jo abich ki ken bu beru ka ken mo ken ne magu nyol pen kai bi ni kaliech bino kaliech maki loko ni kaliech gwing nyo ni kaliech odia e bi no kaliech maki lo ni kaliech yima so no kita ke nyol kere kai bi ni teke ka Rwot bino kon Ajali ka Rwot wiya we magene wi opke bino kon ni kama ke lo na Ajali ka Rwot windero gen beru tiki komge kai chier gok chao ken e padaya bino kama ke lo ni padaya bino kama ke lo la bo pa tugu gen beru tie nam beru tie ki komge chi ikara ma wano beru tie
ma wayubo te abila obedo maleng before Rwot wano report ni ruodi mogo tie yagago kan mugunu ngewa magien umiyo tam kitito ubonyo mi yopo gang kama emberi ye kama Rwot ungia Luis Roho toke ye niki biberu kunu ete warga tie wa niki bere te abila don karma wano kito wana medeke yopo te abila uchwalo dano ubiro furunga ubiro furu labolo menyutu yo medo te abila dano mo la der mo kimgi kuno uchwalo dano biro furu labolo mayu mawa yo betengyo menyutu kabero wano bere ne yo ba bero gang kunu kama kinego me roya pirueri mabino uchwalo ruori mi agago chi wandong wamede kibero chi mono chero jolo le wirori wakiyo mabo kimiel miela chut ya chole miela chut kilot ike Ajali kake chero lok Matek keto maki bere te abila mon woru kipogu an kay nenu tiche mon enu ni kipogu ni kienge ke kenge ngato mone ngati kinyin kagane ka mono beru jokal winu ruri ye leye momme no mono no nyak mono nyo dak mono ter nge goyo nge kilote pia kada wori momme kilot do mu e ngako ye gwaye ko ngo dok chu goyo wori en kipete ke wani beru ko de te abila ka wacho mon jimi ma pol time e no peke te kwenyo ba mon beru kita te abila kinyu kidor ko de eno che wa mon en gu wor kilore wor ki pogu kita chal chek mero ko de mere kita kimielo ko da chut ke jolo la wirori ke chut ki yom chin ki wer bara pa juk ka Rwot ki biru ko de wa te abila marwor o te abila woro nyuro chach ma diet god jo ka Rwot nyo bod jo Ajali pene te abila kunu wan pokeru ka pet te abila kunu wan be pokeru ka nyo ten mo pe da wirori ero kom tie pian te abila chiketie pe warong ketu ten te abila pian no ni ga me te kwaro so wano bia oni keta la wirori be bino no te abila makamego ni no bo wara chikate abila wa ero ke waga madit ki chach muramu da wirori kwaro yeto wa ki maruka kon chwalo Rwot mo manyo no ngani Faustin we war wel madoro wirori mi agago an ki koma gera pangeo mabe pen an ka neno Faustin war wel uberu dan me kaganam ikin ka ma kwa ka kabij pa jo Ajali Faustin war wel ka de tie no me kinyo we no dum chamu wi ado twale si we an dum put pa be do kinyo matut ale yo ye we ga gon genu kelu bara so kara enuni wor wel chalo ko woni ki waye ni te bere tara bila eno ni an ma chalo won ko ma dor kara akanyu okay members won mo biro wo ye wo do no mi rige ye tieni wa dako wa gang bot kama taita stie pian eni ka choke mi na mario mi tie ko loke ni no dwe piari wo chiel ko ngo ber ki ka choke loke ni wo ber de bara tere skula tere kama wano tiro ni wan potia wacho ni Rwot wane kon Rwot make yariya Rwot make nywala ke gwago beru chala bila kana tika bila ganga tiana to ma fudlu tiano ci nyogo chaw ken ne umera modi umera ni medike gwaka bila ci biri ka te kalo tiano na do latin chugu na mono do de ci ti way bien yam bi ka ba wu wa ko beri ci latin chugu kita yam no Rwot mone jana magalone luizo ngi agwa ko kerike no tika kwor kila tiano ne na nya ben ka mo watiero kitu ruori mo ki we pinga papat cha ko donyo kilo Ikom wa maraja dida yeto karawa chan karawa wa mole wa jale piano wa pete abila chi David nena chana Rwot wa ni idugu ni no kana chi ani mo dugu do mene ene ro cho ni bino ka bere ter bila gino mi akwa warga ni kidano eno wa ni ka beru ti ter bila pa jo Ajali kikome ma waro ko bu ki pen wa war wa ko bo kamo kene wa biro beru temo yeme mo
kar malok chero ka chake pud wati nyote ke ken wo Rwot David ne na chana mi ario ma ko dum chak nyote chi dum ke lok idiere o cha o pen nyu vaisia man maka mega pe nana tikare muno cha mi ti bod vais na mega wai ke konye ti ni ene wa ti vaisia man ni ngo vais lo dum ko cha ko pe ne ene wa ti dan pe beda pol vais wa yo harien jone ko riau luak ni no luak cha ko lo ko luak cha wa vais wa ka wa ti kom ya ke mi ni to er mi riam wa ga mi luo mo ti wa ti ni ngo ci awai na ka wuri am jone ni nen ka poto la bole monu cha ke lo wen jona butar yo ka dok ka jon lo ko ni yo la wiru a ke ping ni wich Rwot mana ga yampi a char kit man no char malamal a ke ping ni wich angeni ruri lo ko la beru wich wachi gino ti mene kalwen dong ti ye anyway ni ka choko de be karo de ko ka choko jemine choko ambu ke choko kwa ni kalam ki wi maja mala we ko daro ki choko woto dong mano nyuru chach mano nyuru le wich papo nyuru ni la dit no dit tutwal pigin motimuni tumi ande chara wachi tiga neno wan nen pe kaka be olodom ya chuligan wadong intact madam dong ki pen ma pole wige nye la chen wa beru ping chi wa moko dog lok ma wa bir Rwot wa benson chan wa biru keto mai kome eno yela tena dako madiet moni chane magenti arido makichulu ge chola ni geno ye ni ubela tena daka laga anga mono mo wayo ni dako makilaga be yam la tena beru la tena Rwot makiwiru ruri mogo mo poinget jo kinyo makegi ti keni ki bul mateno tamuni ge dwa ajali wa level geni ma jo mogo ti kinyo mapike wiru ge jo mogo ti kinyo mapike wiru ge gembe tamuni non jo mapike wiru ge we ko konge la bole ti kinyo la wiru wor wel pike wiru ngir be non dama makonye mapike wiru we nywana chuli pogo joj pike wiru gitamu ni ginywana chuli ingela chen ruru anyang be mabe ni gidok be rugan botitu kama ke chero ka mudu die de cha ero David Rwot madiet o mede ki wota yugulo eto akeji koma yo chele kerne kit moter ko re lok wanu uter chele wa girna dong konyi pe loyo ero ke wani ya chuli wen ka jo jale chamu em ka wen kitian lok ko ara nyaru dum we ma per ajale beru ka mo cha ko bole wi logo so yi wapo beru yo machala jale watia nan way forward chok eneni wan pe belu chan obi nyuti wilo ni wan pelo chan no watika wi Rwot in 3-4 days no watia yo mi wi Rwot chi wabin nan kono gimeroti kirwiri mapeke wiro nyoke merti kirwiri mai wiro gembe beneno wan wa wiro wa pate pe chende pagamente wan wa wiro wa peneno ni paju wa beru mabe mana ye gena tiemo timeno le wich made beru nana chano kere koma chuli matwa ukere kom lo kana eneno dong yi wa pe bienu beru yom matwale ikom kera chuli so walego luak Acholi matika berwen acholi mawako lowlaya choli ma Uganda choli makaberwen mi malo neno man chalo chach makichai kaberwen pen ini po beru gira chele ken gina wori timu ikane politics udonyo ruaka di dai ke mi acholi en politics gini gitawo ne gidonyi ko ri wete ke pa jomo kene man bikelo to ching man bikelo jim maraj ma pi we ka chuli pi wor ma be ka wan wa yele ne ke roj pajo ingela chen wa nem ji mati me kete beru chalo wa cha chuli mogu ma chalo la ratunu gi pe chuli mogu ma chalo dolu gi pe chuli mogu ma chalo ko na nga gi pe wa lego no kat wa ka moti ye we onen ji mati ati meni an won kom pa jo Ajali
nyiamu ywe kelone part 1 nyiamu ker kelo Kilama Bosco so anonge ipajolu kwa kama joka Rwot tie duo ye loyo afoye to twal dayan be afoye jalo cho ni Matek be